Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sami. Happy birthday to you. Motive muzukuri. Je numva araremereye nibara mabuye. Kandi anniversary ari kwanje. Murishe. Genuiti. Hello guys, ni Lukundo News TV, Lukundo TV Burundi. Ndabaramukije cyane umugoroba mwiza. Nizere ko mumeze neza. Ariko mvuze umugoroba mwiza bitewe n'umuntu wese arabiye kino kiganiro, igitondo ciza, sasta nziza, umuntu wese bitewe naho yugururiye kino kiganiro. Hama ni Alvera kuri micro, inyuma ya kamera hakaba hariyo Nyama. Uno munsi ni tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021 hakaba ari wo munsi akabebe kavutse. Umusitari wanyu mukunda cyane Sami akaba afite anniversaire. Aha twagiye ahantu anniversaire yiwe iri kirabera. No kuvuga ngo nimba no munsi yavutse le 28 z'ukwa kabiri kuma kuza anniversaire yiwe zosiba. Ama ikintu gishasha nagomba ndababwire cyongereye kukuba tugiye muri anniversaire ya Sami. Ndabibira akabanga nase kuza kubivuga twicaranye ntazava mbwira ngo nawe murabizi biragoye. Umuntu muza kubona bicaranye na Sami mwamye mumbaza kuva kira ngo murakene kubona umugore wa Sami. Umuntu muza kubona bicaranye na Sami niwe mugore wa Sami wa nyawe. Reka ndabasabira mushishikare kudukurikirana tugiye kumuganiriza kugira ngo tumaze ni gute yumva kuri uyu munsi. Ibyishimo ni byinshi, abakenyi ba Rukundo TV niho bari n'abantu bamwe bo mu muryango wiwe niho bari, twaje kwifatanya nawe. Come on mudukurikirane. Sami Yambu Alvera. Bakome. Ego ndakomeye. Happy birthday to you. Yabu to me, to you, to Rukundo TV. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ni managere ni dia ninde? Managere Sami. Happy birthday to you. Yapu. Thanks sana Alvera. Ufite akajwi keza. Nimba ari mu bakobwa ufite akajwi keza, ufite akajwi keza vraiment nemera sana. Ore uno munsi bicaye n'umuntu natanguye kunshimagiza. Uzupfa mu bivuga ubundi munsi. Navuze ko ufise akajwi keza but so nijwi ryiza gusa nta bindi. Ya urakoze. Isabukuru nziza y'amavuko kandi. Murakoze sana. Uno munsi Sami yujuje imyaka ingahe? Navuze ngo Sami nujuje imyaka myinshi cyane. So no kuvuga ngo reka ndabivuge basi mukubera abantu benshi cyane babimbagije. So no kuvuga no munsi turi tariki ni 28. Nukuvuga ni 28 z'ukwezi kwa kabiri 2021. Sami akaba kuje imyaka ingahe? Navuze ni 28. Oh, imyaka 20. Iwe siri yako basi. Bamaze kubyumva. Ku mwaka uza anniversaire yawe uzoba yasi? Mwaka uza anniversaire yawe uzosi? Kauka basi. Nuvango nimba no busikoze anniversaire 28 ku mwaka uza nakwizoba shaka kuko nibizo kuyongera ngo belo 29 ego. Oh, okay, kuri uyu munsi nike kinumva wishimira uvuga ati ndashima Imana kuri uyu munsi kuba ngeze aha ico ndabizi kugishima ariko ushobora kuba hari ibindi bintu ufise ushima uvuga ngo Imana yaramfashije kuba nshikanye imyaka hari ibintu byinshi Imana yankoreye ibi nishimira. So no kuvuga ndashima Imana kwanza kubona ingene shise kuri no tariki ndi muzima no kubona kandi inshuti n'abavandimwe twese turi muzima, famille yangira cyari nzima. Ego kandi nkabashimiye n'Imana n'ibintu bya anniversaire nkoze ntabyo nari nsanzwe menyereye mu mwanya ngo twava tubona ibintu by'amagato ntabyo menyereye rizuba rya mbere ndayiriye kameme Rukundo TV mukuri je ntabyo nari kugira nukuvuga ngo abakinyi ba Rukundo TV ni bagufetiye anniversaire abakinyi ba Rukundo TV kandi ari je ndi manager. Uravuze ngo yataba Rukundo TV ntabyo ari kugira bivuze ngo Rukundo TV niyo yagukoreye anniversaire. Rukundo TV niyo niba ari yagukoreye ni bisanzwe.
niba rero yagukorera n'ibisanzwe kuko n'ubundi ntwari bwufete anniversaire n'umunsi n'umwe nuko ngo ni Rukundo TV yabigukorera so nukuvuga kuva mvuka sinobesha sinari bwagire ibintu vy'amanniversaire kandi n'ibintu vy'amagato sinari bwabijye ngoma ndavyumvirize nga nimba birura nimba bisosa ngoma ndavyumvirize nga nk'umukinnyi wa filme umaze igihe kinini uri muri filme kuri uyu mwaka woba ukwije imyaka ingahe uri muri filme imyaka maze ndi muri filme uri kuraki Kanumba igiye afa niyo nasohora filme yanje ya mbere ego nukuvuga so Kanumba yafuye mu 2012 cyuharura rero cyumva imyaka maze muri filme uno munsi waye uhuye na mama we nakaye kajambo mubwira ka mama wanje muye na mama wanje ikintu cya mbere no mushimira cyane nkamukomera amashi kubona ingene atakoroye imbanyi yanje kuko harabadada benshi cyane cyangwa abandi batwara amada bagaca bayakorora so mugabo nk'ubu naje bankorora uno munsi Sami sinari kubaho ego Sami ku myaka ukwije no munsi naye makosa uzi wigeze gukora mu myaka ishize yawe wumva kabisa wubwira nundi muntu ataye makosa nayakoze nabonye ko atari meza undi muntu akirikora kora ntazayakore so nukuvuga ikosa rya mbere nakoze mu buzima niryo kuvana n'umugore uno munsi wicaranye n'umuntu ngaha niwe mugore wawe niwe mugore wawe uyu ego no aho zari umugore wanje madama amahoro murakomeye ego urashobora kumbwira akazi naka nitwa Justine Justine ukaba uri umugore wa Sami ego twarapfanye mugani tukiri kumwe umbabarire rero abantu b'abanyamakuru tuba dufise amatseko umbabarire ndakabaza akabazo kamwe Sami igihe twari ko turakorana ikiganiro yarambwiye ngo impamvu mwavanye kubera ibi bintu akina byarakugoye kubyakira byo bari byo nihe mpamvu yatumye mutandukana na Sami oya siyo yarabeshe gusa nije nabishatse gusa ariko nibaza yuko kuba warabishatse yuko mubana ukaba waranabishatse nuko mutandukana ntiyabuze impamvu iyo mpamvu niyo nshaka oya nta mpamvu ntayo basi narumvise kuri ku ishure iyo bari kubera ko uri kuriga uri kurategura ishure ushaka yuko uwo manzi ugaheza ishure hama ukazoja kubaka mu yego nagombye manzi meze ishure yego Sami mufitanye bana babiri mu ma programme menshi utegura yuko uzokora urategura kuzongera kubana na sindabizi imana yonyine bishatse ariko muri uri yabyiyumvamo ko biramutse bishitse byo bari ego kandi rero usanga mu bintu bamubwiye utamubwiye umugabo nako sinzi ko novyita mu ancien gabo wawe cyangwa ngumukisubira mu ancien umexe husband wawe sinzi ko bamubwiye ko abere nabimubwiye nawe urasa neza urasa neza nawe urabere murakoze cyane subiramo bimumbwirira uti urabere akandi kajambo ngomba kubabwira twicaranye nga Sami Shugwe ni umugore wawe cyangwa se umugore wawe Shugwe nkukuri Garvera ugomba kumahukanisha hakani nariko ndasaba ikigongwe mwavyumvise nimuzasubira kumbaza sindakwahukanisha kandi ukurasaba sisa mu majambo make Shugwe si umugore wawe ewa wapi naho twigeze tunamenyana Shugwe be Shugwe no mana sheri ni nabijya mubona ni film imbaraga zo kwihangana tu nabirimwo tu ego abantu benshi mwari mumaze iminsi mumbwira ngo je ndabaronderera ukuri ni ukuvuga ngo uno munsi niho nabonye ni byiza kabisa ndamufatiranye Sami ari kumwe n'umuntu nkamubabariza niba Shugwe ari umugore we cyangwa atari umugore we mwabyumvise ntagira umuntu azosubira kugira amakenga Shugwe si umugore wa Sami nibaza yuko mwabyumvise yicaranye n'umugore ngahasi ndamwahukanishe ya mwabyumvise ngo nimuze musubire na Shugwe arabiyame ngo nimuze musubire Sami si umugabo wiwe nta naho bigeze bahurira Shugwe ngo afise n'umufiyanse ngwino we Shugwe ngo hano arirutse ingo arakwihakanye Sami pole sana mani ntabwo ari pole sana kandi byaye bizi ko Sami atari umugabo wanje sibyo no abantu benshi bari bamaze iminsi bavuga n'imbere muri imbere ya kamera babizi ko mwakunda kubivuga nari maze no kubakoresha gashi nkababaza avugisha ukuri mubwire abantu Sami n'umugabo cyangwa se umugabo wawe uno munsi rero bwize ukuri abantu ukanda kubwira hage tuba dushakanye na kanonyene kaga showbiz kuntu rabitse hama abakunzi ba Rukundo TV News mwabonye umugore wa Sami n'umwana we wa kabiri nguryo nimuze musuye kumumbaza Shugwe wanje je namuzanye sibyo ari he namwicaritse mu mamambo uraza kumubona uraza kuza kuma interview yambaye uraza kumubona gusa urakoze kandi nizere ko ndafuje ego Sami nakaye kajambo mubwira abakinyi ba Rukundo TV abo mukorana muri nobwira abakinyi ba Rukundo TV
ikintu cya mbere ndabashimiye cyane kuri iki kintu bakoze ikintu gikomeye sana so bakoze ikintu gikomeye sana so ndibaza reka ndabashimire vraiment mumfashe tubakomere amashi kwanza umwana mwicaranye ngano wakanga uyu ni umwana wanje wa kabiri oh madam igihe twakurana na Samira tubwiye ko yagusabye ikigongwe uramwankira uramwime ikigongwe nibyo yarabeshe wumvise Sami nkuru mubeshi yatubwiye ngo yaragusabye ikigongwe kugira musubire ku bana ariko waramwankira oya yarambeshe ariko urumva witeguye basi ko muzosubira nimba atabeshe uno musi tuve ku rubanza cyo tutahana muhira oya none wabyumvise ariko urumva witeguye basi yuko igihe kimwe bizoshika ukamubabarira mukazongera mukabana yego Imana ibishatse ngaho rero umubwira umugabo wawe imbere ya kamera uti isabukuru nziza y'amavuko isabukuru nziza y'amavuko yego my wife nyene n'akandi kajambo kose wumva uwo mubwira nk'umuntu muba mwararonkanya abana babiri umva ko muba mwaraciye mu bintu byishego nta kajambo no mubwanya ni nko kumwifuriza isabukuru nziza ushobora kumubwira uti ndagukunda cyangwa nari ngukumbuye bya bintu nyene abantu baba bakundanye baba babwirana suko ntako okay ntaca ni byiza sinogena ntaganirije ciza no bampomvye cyane Yambu amahoro urakomeye urankanze mani amakuru yawe urankanze kabisa ni sawa urameze neza ya ndameze neza cyane uraberewe ya merci sana na uraberewe bre burya nawe ufite anniversaire ryari jewe nukuri sindakubesha anniversaire yanje ni ryari Noera Yambu Noe Yambu urakomeye ego uraberewe naki ego ni wa mutoji muzaza kwambara cyane gose kandi narubise amakuru yuko mwe na Ciza musigaye mwarabiherereye mu rusiko twarabiherereyemo yes gute nyene Ciza asigaye ari umugabo wawe nigwo rugero turiko turajamwe ariko ntiturarushikamo mugomba kubakana na Ciza je ko nzi ko bubaka inzu n'abantu buryo barubakana arufera ni ukuvuga ngo mugomba kubana nk'umugabo n'umugore aho sawa na mitenda ni sawa Nora uba ubyumva gute iyo ugomba kubakana n'umugabo afise undi mugore bahora babana mukinana muri club imwe ivyo ni ibintu bisanzwe gusa mu bisanzwe iyo utaye undi aratora niko bavyita ni ukuvuga ngo witoreye ico na nasho yari yata oyaye ujya urumva yabibaye kure reka turi muri anniversaire ya Sami nizere ko ivyo tuzobigaruka ko nzobarondera tubiganire ko ariko mwabanye ko asigaye afise umugore Ciza mu minsi ndamubazanira ko nakandi gasha ndabahaye Sami wari kumbwira rero ngo anniversaire yawe ni ryari umunsi navukiye ko ntawonzi ukwezi navukiye ko ntakonzi itariki navukiye ko ntayonzi n'umushuti wawe yagize anniversaire nakaye kajambo umwifuriza ndavuga Sami ya azobandanya akomereza aho nyene akomereze kugira anniversaire azozaragira ibintu nk'ibyo nico kinumva ya ngo iyo umuntu agize anniversaire aba yujuje imyaka akaba yumva nyene yifuza ko abagenzi n'inshuti bagira akantu bamwifuriza cyangwa nk'impano bamuhereza we nta mpano bamuzanira okay reka nsubire inyuma akantu ka mbere no mwifuriza Sami nuko yosubirana n'umugore wiwe wa mbere icya kabiri nacyo nimba badasubiranye Imana izo mu wundi bazohuza iwawe wovyemera novyemera kumbe nawe waraguye mu masafuri ni hatari ndabashimiye abantu bose mwakurikiranye ikiganiro cacu juste murabizi yuko iyo tuba dufite umunezero rimwe na rimwe tuba twifuza ngo tubasangize mubone ibyishimo twagize kubera ko tuzi ko mutunezererwa kandi mudukunda iyo dufite akantu keza tuba twakoze tuba tugomba kunezereranwa nawe
nanyu yari anniversaire y'umuntu mwanyu mukunda cyane mukunda gukurikirana ibiganiro byiwe ndasaba n'umuntu wese afise akajambo yumva ashaka kumubwira urashobora kumubwira akajambo kariko kose Sami ukibona kino kiganiro niba ari kintu mwifuriza cyangwa niba ukeneye nko kumurungikira agakado ka anniversaire urashobora guca kuri nimero yiwe ya telefone cyangwa ukamurondera kuri Instagram anakoresha Instagram cyangwa ukamurondera kuri Facebook kuri page ya Facebook ukakamurungikira ukamwandikira nta kibazo kubera n'impano nazo arazakira bongo Sami ari umuntu ashaka kukurungikira akantu muzaze murabikora kujya nyene ciao ciao imana ibaho mugisha mugiraho muba mubahwe ndabakunda cyane ubwanyu nyene aho muri hose mukaza ikado yanyu ngiyi irateguwe Sami iyi ni kado y'abakinyi ba Rukundo TV urashobora kurengana kwanza kugira ngo twese dushobore kuboneka kunze ya kwifoto tuboneke rengana uze ngaha wagiye hedo za hagati abakinyi mwese ba Rukundo TV mwegerwe ngaha nufundurure akanyoni ko bava kakuruka mama muganga nawe n'abamiko sawa mwese sawa Bindira mahamwe basi so ni ukuvuga ndashimiye cyane abana banjye murabona ko mfite umuryango munini ndashimiye cyane abana banjye ba Rukundo TV muzikuri je numva araremereye nimba ari amabuye nimba ari amarenje cyane uko banse ko no kugurura peut-être usanga reka kuko ari ngeno kuguruka cyusanga gufite mu barabara usanga harimo n'umutenyi Rukundo TV oye Rukundo TV oye Omela akanya ko kugira isoko koze karibu Sami umwanya abantu kugira ngo bazice bakora ingoma mayiri Tagaze Kristo Conseil national uruganda RRS ikintu cya mbere turafite akanyamuneza kadasanzwe uno munsi kuba umwana wacu twareze cyane ibihe birebire kandi akatubera n'umwana mwiza yarakoze ibintu bikomeye muri impano video aratera imbere yongera aranateza imbere uruganda rw'impano video turabyishimiye ariko gusa arakanya tugiye sinzi ko ari komedi mbese cyangwa guterevene bishaka tugiye ni guterevene cyangwa guterevene yadukubise inzira ariko ntacyo twadusanze tumenyere akunda kutugenda cyane ubu turishimye turashakisha amazi bandanye n'isoko y'ibyo zawe n'umwaka bakorera kandi n'ibindi bagawe n'izindi mufashe dukomere amashyi menshi cyane Mita Sami oye so ku bantu batari bazi nimba rero no musi Sami namenyekana mu bintu by'amafilme canke mu bintu by'amakomedi ni kubera ino mezo ya Mano Video ni mezo ya mbere yamfashije cyane murabizi za filme za pompompo simva nga utama umushusho nazikiniye muri
Mano Video vraiment ndabashimiye cyane ba manager ba Mano Video vraiment kandi ino ni bahasha ya papa reka ndayibika ukwayo ndaza kuyugurura ukwayo ndabe icyo papa yampaye mu byukuri ndabashimiye cyane murakoze sana namwe Rukundo TV oye